He tohu taki'utu, symbolic responses, a total pose and response system to a pēhea, how question via the tohu kāwai. How will Australia be? Ka pēhea a ahitereiria. Australia will be good. Ka pai a ahitereiria. How will Mary be? Ka pēhea a mere. Mary will be good. Ka pai a mere. How will I be? Ka pēhea a hau. I will be good. Ka pai a hau. How will us two be? Ka pēhea māua. Us two will be good. Ka pai māua. How will us all be? Ka pēhea mātou. Us all will be good. Ka pai mātou. How will you be? Ka pēhea koe. You will be good. Ka pai koe. How will you two be? Ka pēhea korua. You two will be good. Ka pai korua. How will you all be? Ka pēhea koutou. You all will be good. Ka pai koutou. How will he or she be? Ka pēhea ia. He or she will be good. Ka pai ia. How will them two be? Ka pēhea rāua. Them two will be good. Ka pai rāua. How will all of them be? Ka pēhea rātou. They will all be good. Ka pai rātou. How will you and I be? Ka pēhea tāua. You and I will be good. Ka pai tāua. How will everyone be? Ka pēhea tātou. Everyone will be good. Ka pai tātou. How will my mum be? Ka pēhea tōku māma. My mum will be good. Ka pai tōku māma. How will our mum be? Ka pēhea tō māua māma. Our mum will be good. Ka pai tō māua māma. How will all of our mum be? Ka pēhea tō mātou māma. All of our mum will be good. Ka pai tō mātou māma. How will your mum be? Ka pēhea tō māma. Your mum will be good. Ka pai tō māma. How will your two mum be? Ka pēhea tō korua māma. Your two mum will be good. Ka pai tō korua māma. How will all of your mum be? Ka pēhea tō koutou māma. All of your mum will be good. Ka pai tō koutou māma. How will his or her mum be? Ka pēhea tōna māma. His or her mum will be good. Ka pai tōna māma. How will their two mum be? Ka pēhea tō rāua māma. Their two mum will be good. Ka pai tō rāua māma. How will all of their mum be? Ka pēhea tō rātou māma. All of their mum will be good. Ka pai tō rāua māma. How will mine and your mum be? Ka pēhea tō tāua māma. Mine and your mum will be good. Ka pai tō tāua māma. How will everyone's mum be? Ka pēhea tō tātou māma. Everyone's mum will be good. Ka pai tō tātou māma. How will a lady be? Ka pēhea tētahi wahine. A lady will be good. Ka pai tētahi wahine. How will some ladies be? Ka pēhea ētahi wahine. Some ladies will be good. Ka pai ētahi wahine. How will the lady be? Ka pēhea te wahine. The lady will be good. Ka pai te wahine. How will the ladies be? Ka pēhea ngā wahine.
The ladies will be good. Ka pai ngā wahine. How will that lady we talked about be? Ka pēhea taua wahine. That lady we talked about will be good. Ka pai taua wahine. How will those ladies be? Ka pēhea aua wahine. Those ladies we talked about will be good. Ka pai aua wahine. How will this lady be? Ka pēhea tēnei wahine. This lady will be good. Ka pai tēnei wahine. How will these ladies be? Ka pēhea ēnei wahine. These ladies will be good. Ka pai ēnei wahine. How will that lady by you be? Ka pēhea tēnā wahine. That lady by you will be good. Ka pai tēnā wahine. How will those ladies by you be? Ka pēhea ēnā wahine. Those ladies by you will be good. Ka pai ēnā wahine. How will that lady over there be? Ka pēhea tērā wahine. That lady over there will be good. Ka pai tērā wahine. How will those ladies over there be? Ka pēhea ērā wahine. Those ladies over there will be good. Ka pai ērā wahine. How is Australia? E pēhea ana a ahitereiria. Australia is good. E pai ana a ahitereiria. How is Mary? E pēhea ana a mere. Mary is good. E pai ana a mere. How are you? E pēhea ana koe. You are good. E pai ana koe. How is my mum? E pēhea ana tōku māma. My mum is good. E pai ana tōku māma. How is the lady? E pēhea ana te wahine. The lady is good. E pai ana te wahine. How is Australia? Kei te pēhea a ahitereiria. Australia is good. E pai ana a ahitereiria. How is Mary? Kei te pēhea a mere. Mary is good. Kei te pai a mere. How are you? Kei te pēhea koe. You are good. Kei te pai koe. How is my mum? Kei te pēhea tōku māma. My mum is good. Kei te pai tōku māma. How is the lady? Kei te pēhea te wahine. The lady is good. Kei te pai te wahine. How was Australia? I te pēhea a ahitereiria. Australia was good. I te pai a ahitereiria. How was Mary? I te pēhea a mere. Mary was good. I te pai a mere. How were you? I te pēhea koe. You were good. I te pai koe. How was my mum? I te pēhea tōku māma. My mum was good. I te pai tōku māma. How was the lady? I te pēhea te wahine. The lady was good. I te pai te wahine. How has Australia been? Kua pēhea a ahitereiria. Australia has been good. Kua pai a ahitereiria. How has Mary been? Kua pēhea a mere. Mary has been good. Kua pai a mere. How have you been? Kua pēhea koe. You have been good. Kua pai koe. How has my mum been? Kua pēhea tōku māma. My mum has been good. Kua pai tōku māma. How has the lady been? Kua pēhea te wahine. The lady has been good. Kua pai te wahine. How did Australia feel? I pēhea a ahitereiria. Australia felt good. I pai a ahitereiria. How did Mary feel? I pēhea a mere. Mary felt good. I pai a mere. How did you feel?
I pēhea koe. You felt good. I pai koe. How did my mum feel? I pēhea tōku mama. My mum felt good. I pai tōku mama. How did the lady feel? I pēhea te wahine. The lady felt good. I pai te wahine.